ตัดกันไม่เซปเทมเบอร์บูตองจางอาสาหูทั้งอินฟาลเวสดิสตริกลำสังซับดิวิชันบังคนไหนไหมอินไทยไม่ไกลหลวงเขาตรุกกระดังบันขันนี้เซนจามจิรังไกลหลวงเขาคุกกี้ไม่มิลิเตนรอยดรอนชินสูนาบอมกับก็ไม่เข้าใจกติงกุมตั้งดูนักขัดไม่ตู้ไม่ขัดไทยกันไม่กันนาลูปุยกบิวกันไม่ขัดนี้มันใส่การดูนักกันไหนดาวกบิวก็ไม่ไตอินไทยไม่ก็กวยรอยสเตทกอร์เมนต์ขัดนี้เซ็นทรัลกอร์เมนต์เขาคุกกี้ไม่มิลิเตนแต่เอ็กซ์ลาเล่าขังsagwang kane tiki asai ngan milong ka ram khat na sini tanpat milon hamak mai ta nu ni mak mai daw na asai september sruk lokwan khong ru na khat ka roi khong ru na kanai ngan na ko mi roi le mai public rally tat kan the school college student ka gwai government office staff kani general public ka gwai roi sro kho palana central forces ka gwai ta manipur khroi lagan thu drone chinsu na bomb ka mai hai terrorist tiak de Kuki may militant kagway hay terrorist say ito na kau patho tumay. Slogan azu kau kane. Kau truk kau pat ka may tiyak tay CM Biren Roy lung hamak may akadni kalung po mali kazaw na kau truk tay kang tuna security kagway le tat pat ka may tay handat kante tumay sam tay insup may sam may tuna tay pa kante. CM Biren Roy kau truk tat mak may hu kau Amit Shah kau Call sukwane tiki Union Home Minister teroi call sintaulo makhe CM Biren roi kautruk ta khang mantri pukri tang megan khau Union Home Minister roi phone sugwang dana kautruk tat nu mage tuna sadi bijang korona kading khautai hanna kanthe tuna lumnu mai sam khoroi phange National Highway 37 Imphal Jiri Jengkau Dola Naiting Jin Khwangthum Makhai Jengkau Senam Gailong Dengkau Mulai Daina Jai Kanthe Mulai Jai Game Kautai Roi Kalam Suna Imphal Khoregwang Mai Khani Jiri Khauroi Pat Mai Puat Phuk Mai Gari Khani Passenger Gari Kagwai Dai Tatnu Mauna Dinglau Kanthe En Hai Sai DCL Roi Tau Tau Hai Cheng Alam Danu Khang Tan Gai Neba Mai Tuna Ni Sai National Highway Tidai Pat Khang NSI DCL Roi Contract Lana Manipur Khawni Tan Gai Neba Me Khau Quality Maintain Susui Lomok Pijang Kharoi Kabam Kathui Khau Quality Maintain Sulomok Mai Pai Na Hau Na Bam The Public Mai Kagwai Roi Pian Mak Mai Nai Bam Sini Tan Chui Lomok Na Bam Me Cheng Ka Siam Loi Mak Khoroi Cheng Ka Si Dat Me Roi Mbu Kuna Ba Mai Ni Hawe Tat Ka Mai Kagan Asa Hu Thang Cheng Ka Siam Chui Lomok Khoroi Pian Mak Mai Indau Na Manipur Injang Khani Chingram Kagwai Khau Ban Kau Ka Mai Tuang Khani Protest Su Ka Mai Tuang Nai Kan The Tiki Asai Ngan Milong Kau Kaswan Thoi Menani Ba Me National Highway 29 Kohima Le Dimapur Ka Khau Mulai Daina Jai Ka Mai Khau Tai Roi Mansai Thai Kan Mai Mai Pai Na Kabiu Ka Mai Nai Kan The Milam Khau Tai Nagaland State Chief Minister Nefurio Le Cabinet Minister Kagwai Khani NSIDCL official Kazau Na Inthuk Mai Meeting Bam Kan Mai Tang Asai Firema Nagaland Khau Mulai Jai Kan Mai Bam Khau Tai JCB Shinsuna NSI DCL Nun Kagwai Roi Chang Tai Lalada Kanthe Puat Phuk Mai Gari Khani Passenger Gari Kagwai Roi Sai Kalan Roi Tat Ka Hau Thauda Kanthe Gari tha baure khali gari Nagaland State Roi Mulai Jai Ka Mai Khau Thai Ka Mai Nun Kagwai Khang ex Gracia Ti Khang Salau Kane Khani Kabiu Ka Mai Kagwai Khang Ni Sian Suna Ti Khang Salau Kan Tongai National Highway 37 Ka Siam Ka Mai Khau Kai Sam Property Kabiu Kan Mai NCL PLSOA Roi NSI DCL Khani Manipur Government Khau Siam Lau Kan Mai Budget Khau Tai Compensation Tipat Khang Sagwang Kane Tigi Asai Ngan Na Ti Mak Na Ba Me Compensation Tai September Pangu Lung Khau Tipat Lau Khang Tuna Salau Kan Tonge Tigi Asai Ngan Milung Khau Tipat Mak Pijang Roi National Project Kazau Na National Highway 37 Kambiron Nungba Rongdel Rengpang Akhani Khongsang Ram Khau Economic Blockade Hai Sukai Na Bam The Tuna Ni Sai District Administration Team Le Kai Sam Kabiu Ka Mai Kagwai Le Kariu Na Survey Sulau Kan Mai Tong Report Tai Ni Tilau Kan Tonge Tiki NICDCL Khani Manipur State Roi Zawul Lamok Mijang Roi Mituang Economic Blockade Hai Takai Tonge Tuna Ni Sai Aadhaar Card Tingkum Ru Sintang Ka Mai Kagwai Tai September Ru Na Padai Longkhau Aadhaar Update Sutho Tuna Government Vector Ti Thai Pakanthe www.myaadhaar.udi.gov.in Khau Golana Insana Update Sulanu The ST Certificate PAN Card Bank Passbook Pension Card Khani Government Roi Thai Lau Mai Document Silana Upload Sulanu We Na Update Tai Date 14 September Longkhau Sulau Khang Ti Thai Kane
date 14 hian kani thai dangka ringu fine sulana update sulaudan uwe tunani sakane manipur kho patba mai kuki maile intai meri hai roi kalam suna manipur chief minister nongthombam biren singh hai kabam thaknu pilwan naibam the tuna maigwai roi sabam mai lung khau kuki mai roi manipur chief minister kalai maksan central government le pari rani tongram mage tuna memorandum azu tilaukan mai nai the modi tuang 100 days program khau manipur tuang lam hai loisin khang tumai taini loingam makna bame union home minister amit shah manipur gwang ni mai taini gwangam makanthe ki mezat akhani tai mezat tong leaders ka goi tai kaw kriulana pari ra khang tumai tani gwang tangka makhe zat kanai tuang leader ka goi kaw kriulana pari ra khang tumai tai kuki mai cso goi roi nu makanthe lumnu mai sam khoroi saka mai kyutho katum mai lung khau manipur cm da lagalana CM kathan kapa datlana pari ra thau bam nuwe tuna ni sakane manipur ri hai gwangpori mai 2027 election ho khau loingam mage thai BJP tong lulung hai kungsi mai luan khau bam the tuna ni sakane manipur MLA hai kalang khaklang panabam the saba mai latbam hai asan phau sup mai so tumai asan mak milong khau thai phat puni de tuna ni sakane minister ka goi tong parfilo ni kalai pat gut mai nai nuwe tuna source azu khorai phange tatkan mai September akhat kalan khongnai makhai jeng khau kautruk khau kuki militant roi drone chinsuna ri kai ka mai khautai thai kan mai katingkum tamru na khat mai surbala tai asai postmortem sumegan khau kuki mai tong sniper roi kapi kho kaplo tongai tumai thai pakan the state government le nuna mai phungwang maksan thai mai pum tai lani tong ramage tuna kai khut mai khani nam mai ka goi resa kam bitu mai kana alu puitani ka ban kau tamai kap taw lokon tongai intangan milong khau kana ta kapui makhe tamai salom makhone kumna andaw taw kana ta ra jaw kai ne bame tuna ni sai pedong west bengal khoroi sikkim tak khang gang mai indian army gari accident su khoroi army officer ka jaw na gan chirok thai kan the thai kan mai khautai manipur mani ka ja we tuna sai accident dai sikkim pakyong district khau patkan tongai gari tai khau phut phaisanai kharena phaita chat inthuk me bam khau dakai kan tongai tuna ni sai thai kan mai khautai driver ni ka jaw kane madhya pradesh khaurai pradip patel manipur imphal khaurai w peter haryana khaurai nk gusep khani tamil nadu khaurai k thanga pandi ka ja we tuna sai tatkan mai September akhat khau kautruk khau drone chinsuna bom ka ko mai tai roi injang kandi intai mai nam nun khau rendra mai ariu na ba mai gan khau rocket kum mai pobak nu mai sinsu lana asai kap gwang mai hai injang ram khau ba mai intai mai kailong nun ram thai na bam khangnai the tunani sakane trong laubi nam mai nun roi sa mai thai lai na kuki mai nun roi drone chinsuna lau khwan tai bom kathum kap kan the kanai roi lokpo khau kai launa pobak kan the khani akhat roi letrin khau da kai launa pokane tuna sai gelmon kailong khau ba mai CRPF roi bom kapwang mai kuki mai nun bia thang tamai kap kan the kumna kuki mai nun ku goi ni kap khang pada kane tamai kapna mai khwan tai sulana intai mai village volunteer ku goi ni kuki mai ba mai bia thang tamai kap kane bom poba ka mai bam kotai Bisnupur district tong commando khani police personnel nun ko goi gwang kan the central force tong team roi operation tai go kan the jam ngan lo the